Gasa, itibiyag. Di na palabas, naragsak ti pamilya da Marta Kandani, agsipod tananakam dagiti anak da. Ikag kagumaan damat nga ipayan itinaranyag amasakbayan dagiti anak da. Isong anusan ni Dani ti mayadayo iti pamilyana, tapno manggad iti sabali a lugar. Iti may sangal daw, nakidinanog ni Denser iti kaadalan na, ngem inungtan ida tinaganag da. Gaputa kayat da ida nga isuro iti nasayaat asursuro. Dimtengan ti panagraduar ni Denser, ket agadalan iti sekundarya. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti seryetayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa, itibiyang. High schoolan dagiti ubing lakay. Umad-adumat nanti kasapulan da. Wanirod, bakit? Di mo pa kadanagan dagiti masapsapul da. Gaputa masapulan dagita? Sa bagay, wan matkit di alakay. Tinapatagkat igad dati agadal. Napasnak damat kit di. Awan mati makitak aparikot kadakwada. Sabay ko ma. Basta ka ron, mapantayin ton bigat mo't laeng pare. Wan pare? Naitagat-tigat ko king ka pare. Nagagat ka. Iso akayat ka ngay ayapan. Anyat matrabaho dyan ngay? Kasi itisigo da pare. Construction. Meta. Alang arot pare. Dagasin ka inton bigat. Da kayo kadi, jay inayaban ti asawak anaga po ijay kabangibang nga ili. Wan ma'am, siyak ni Dani. Ket Arthur mo tinagan ti kadwak. Nasaya at mat tanabiro kanyo ad agos ditoy. Wan ma'am, inawagan mi ni sir. Hindi da kami di terminal. Awan pa'y mat ti asawak. Saan pa'y anak kasangpot? Napan nakisarita iti engineer. Kasta ka di ma'am? Wan, kat ano sa inyo nga urayan, tapno makapagpapatang kayo. Wan ma'am. Ala, agkape kayo pa'y ngarod. Kabayatan ti panangururayo iti asawak. Agyaman kami ma'am. Madamag kumanlaeng. Adda ka din pamilyayo. Adan ma'am. Ala, ano sa inyo ngarod tagtrabaho dito eh. Kan agan-anad kayo. Gaputa sa bali ti daduma at tao dito eh. Balasang kan baro kayon, kat saan amaliklikan amakibarakada kayo. Ng pang-aasiyo, tapilyan nyo kumatipakigay-gayaman nyo, ha? Wan nanang. Denser, nangag mo ka din. Wan nanang, di kayo madanagan. Agyamanak no kasta anak ko. Kanayon nyo kumaapanunutan ti sakripisyo ti amayo, ha? Wan nanang. Sana bale, tainton makalpas kayo iti panagadal nyo. Da kayon tumatlaang ti agnumal. Wan nanang. Nabiit at talaga ti panawon anya manong. Pagkunaamat ading. Wana, kita aman. Kasla ka ano lang iti ubing tayo. Ngamay ta, graduating ka manan iti high school. Wan nga ro ading ko. Agkuliyo akton. Aggraduar kan tumatan iti high school. Katsapay la ko ma. Takabailan data apagadalan da tatang kananang. Kabailan da manong. Nagagat ni tatang. Lakit de, aramidan ta mo ti pagrabangan ta. Igaad ta ti panagadal ta. Wana din ko. Takayat kumat nga ilipas ti kursok. Tapno damot pakakitaan da nanang gantatang iti sakripisyo da. Isasapay ko ma. Takas tamot ti panunot mo, ading ko. Wan manong. Aramidak amin ang kabailak. Tapno makalpasak mat iti panagadal ko. Kasano pare? Agawid tayo kumaita. Awan pa'y mo nibus tayo. Wan nga rod. Sakit ka sa pulak ti kwarta. Alain tayo kumati, tangdan tayo. Wan nga rod. Ada ka numot problema iti papeles nga inasikaso na. Iso sana nakasubli adagos.
Ay, saan nga ta mabalin nga lain tayo ka ni Madam Glory, titangdan tayo? Ay, diyan mo Awan mo timbaga na. Naira na pa yung ngawan pulos kwartak. Doon niya ti unam. Uray muna kang agawin ta urayek ni boss. Kat alakton, titangdan mo. Sigurado ka kadi, pare? Wen, ibagam to iti asawa, bigatak tong agawin din. Ang sa bali man ti panunutan na. Wen, pare, ngam sigurado ka kadi, nga agbati ka dito eh. Wen, siya kung timang uray iti boss. Ang sumangpat inton madamdam ha. Kat ited na adagos ti tangdan tayo. Sumarunok to na. Uray marabyan na. Tadamot pang rabi abas. Ay nalakay, rabi una yun. Ngam impilit mo pa ang tinagawin. Kaili ko nga rutin, bakit? Ngam rabiin, delikado ti agbiyahe iti kasto nga oras. Sakit agtudtudo. Malasumra ka nga rutin Sana bali ata naglugan akmat. Ngam delikado latta. Kunak man nubigat ka ngamin nga agbiyahe. Ako na ni pare Arthur. Isutim baga. Tay pagarop ko asan adumtang adagos ti boss. Ngami din nakapanaw ni pare Arthur. Si mangko ti boss mi. Inted namat adagos ti tangdan mi. Iso si maruno ako. Kasta ka dila kay. Man bakit? Ala, mangan ka nga rudan. Mabit lang ang tamang isagan ak iti kanam. Saan yan? Ay, ni madam ti umawawag mo. Kanyang tatibaga na iya. Wala, nayunan na ti tangdan ko. Hello, ma'am. Hello, Danny. Kumusta ka? Nakaawit ka ka din. Uy, ma'am. Idi pa'y rabi Kasta ka din. Ang apay asla madandanagan kayo, ma'am. Danny, anda gamin na pasamak iti rabi ditoy. Anda nang dangran iti may sa akailyan mi ditoy. Kat inala da amin na kwarta na. Kat tidakas na. Dinangranda pa Ado titunor na. Anya? Kat tidakas. Si Kati atapon da nagaramit. Gaputa si Kati na udi anakita da ijay kampuyo iti rumapiin. Nay, ma'am, saan? Pinanawan nak ijay. Nagrubwatak matadagos, ma'am. Apaman ang naalak ti sweldo mi. Wan, amok day ta, Dani. Ngamin bagaklang day to'y tapno amumtar aramidam. Kan tapno makapagsagana ka. Pangasyo, ma'am. Tulungan da ko, ma. Pangasyo. Kasano day to'yan lakay? Anya ti aramidam. Di ka madanagan, bakit? Awan ti ebidensyada asyak tinangaramit iti dayjay. Wan angam si Kati na udi at tao ijay. Ang mga nuibagada nga iso ti inuray mo. Iso nagpaudi ka nagawin. Di ka madanagan. Di nakbaybayan ti Diyos. Saan asyak tinangdangran iti dayjay at tao? Isong awan pagdanagan tayo. Sapay ko mga ron. Wan, mare, pare, di kay madanagan. Adda amang panag na. Kun adda ti boss mi. Siyak ti makaamo. No apay ang nagpaudi ni pare ang nagawit. Pangaasim ko matatulungam ti asawa ka mangidepensa iti bagina, pare Arthur. Wan, mare, tulungak ni pare Dani. Iso adi kay unay madanagan. Lakay, apay akastoy. Apay asikat ti mangikaro iti saan mo man na nagpasulan. Awan ti ka ba ala kadakwa na bakit? Siyak tinaudi ang nakita da iti construction site. Kin may isa. At da iti kalugong ko. Adyak na siputan anatin nagayam. Iso ti inusar da pamanagnak. Asyak ti suspek. Una yun ti kastoy, pare. No kumaamu tayo akas jay gayam ti mapasamak. Naggigiddan tayo kumalata na gawin. When no uray saan mo kung mga inuray titangdan tayo. Di tayo matamati mapasamak, pare. Talaga kasi siguro. Ada kayo mo't kadabo sa mga tulong kanyak. Ngayon na bakaklatamat. Iso aday po yan. Agi karoak iti pagbaludan. Ikarok tisan ko abason. Lakay, agsingsingpot ka. Panak na kam nga awan basol mo. Tapno parwaran da kamat lang. Un, bakit? Di mo ba'y bayan nagitubing? Kastamot kan ka. Ayaw anam ti bagim. Un, lakay. Di na kami pakadanagan.
Di ka madanagan, pare. Tulungan kayo. Datayo, ti agtitinnulo. Ay, manak pare. Anang arudan lang ay. Panawan ka pa eh. Katulit at timbaga. Agsingsingpat ka dito eh. Anak ko, oray kasto'y tinapasamak. Saan kayo kumaamaupupay? Igaid yung kumalat na tiagatan. Nana, apay akastoy. Awan mat basol ni tatang, ngam apay anabalod. Diyak mo, anak ko. Pasensya kayo no diyak masungbatan dagiti saludsod nyo. Gapot a oray siya ka mismo. Diyak maawatan dagiti pasamak. Nanang, dumteng total daw ang makaruwar ni tatang iti pagbalutan. Iso nga ipasnak mi ti panagadal mi. Tapno makalpas kami. Ket maragsakan to ni tatang apama na makaruwar iti pagbaludan. Agyamanak anak ko. Da kayo timang mangted ka da kami iti piksa. Tapno sangun amin apan lupok iti biyag. Una lang, agbalin tayo kumaanatibker. Awan ti dakas nga naramid ni tatang. Iso nga amok. Kasyan na tayo tinamarswa. Wana na ko. Kat day ta kumaakanayon ti panunutan nyo. Husto kayo. Dumtang to ti aldaw. Ada tayo ti adda iti ngato. No addanton sa adyo iti biyang. Rabi manan. Mariknak ti ilib ko iti pamilyak. Kandagan san iti barukong ko. Adda ti tayo nakabalod. Asaan ako marumbang. Aprusak dagiti rehas. Asaan ko marumbang ngay kawak. Nabalod ak. Ikarkarok ti saan ko nagbasulan. Nagkasang. Masabol nga agbalinak anatib ka ra. Gaputam mo kapan lubok lang na gito'y. No da ito tiwagas. Tapno maawatak ti pasikot-sikot ti biyaga. Italagkunkin ka. O Diyos ko. Tulungan nakmat ko ma. Kan ikanak pa itikiran ti pakinakam. Kasta mo ti pamilyak. Tapno mabailan dati amin. Ket agtuloy kami latang agbalin anapod no. Ken nagaramid iti nasayaat. Martha? Ha? Madam Glory? Kunagtupay kat. Sana ka nagriro asik hati nakita. Pasensya ka kuman, no di ka na eropa na dakos. Awan anyaman na, madam. Agyaman na. Kat, kumusta kayo matan? Kastoy, madam. Marigatan itibya nga magtultuloy lantan. Nagapo ak iti pagbalutan. Sinarong karakta sawa. Mabisinak matan. Iso adim magasak pa'y dito'y. Tagkapi ako ma. Ala, agorder tayo di bakan. Taglang-lang tabangan. Ha? Wan, Marta. Di ka agpapain. Agyaman ako, nay, madam. Awan anyaman na, Marta. Makitak adakkelan ti imbrasan ti bagi, Marta. Mariknak ti rikat mo. Talagaan na rikat, madam. Agmay-may sa aklaangan amang isaksakad kadagiti anak ko. Sisaklangan ti mangmanggad para iti masapsapol da. Nang ro na taagradwar manan itaatawan ti anak ko nga inauna iti high school. Ah. Wan, madam. Ikagkagumaak ti amin. Tapno makaadal dagiti anak ko. Kat adda kumamat magtengda iti biyang. Nga oray kasto'y tinapasamak iti biyang mi. Marta,
Amoyo ka di, amasyan kami unay kada kayo. Kan maysa, makonsensya. Gaputan no saan kumaanarabyan ti asawak iti daiting aldaw. Naitid na kumaada gusti tang dandadani. Kat saanan anarabyan ijay sait. Tapno saan ko mga iso, tinagsuspet saan da. Awan baso niyo, madam. Ken maysa. Inaramid yu mati amin akabaalan nyo at imulong. Anang itipensa kan kwa na. Ngam talaga nga awan na balinan tayo. Iso nga aklunan mi pailaang ti amin. Kanaganos kami. At danto siguro panawan ang makarwar ti asawak. Ijay pagbalutan. Danos ni Dani, Marta. Katambok at tulungan ti Diyos. Kandi kay madanagan. Kasaritak ti asawak. Tapno tumulong kami para iti masapsapol dagiti ubing. Agyaman ako unay, madam. Agyaman ako unay. Agturpos kan inton bigat iti high school, manong. Agkulahiyo kanton. Awan nga ro, dading ko. Naragsakak, manong. Gaput agturpos ka matan. Sumaruno agtumot na agkulehyo. Ay, wala. Kamdya ka mo. Nagtuloy pa yung agadalading ko. Kasimot ni nanang manggad. Dahil jay laang agpaiso, manong. Ngamadamot ni Madam Gloria at tumultulong ka na tayo. Wala. Ngam saan ang mabaling nga iti aming nga oras. Kat mang namnama tayo iti tulong da. Sa bagay, husto ka iti dayta, manong. Graduation inton bigat. Ngam sa anak una naragsak. Naragragsak ko ma. Nodda ni tatang amang imatang iti panaggraduar ko. Uwan nga rod, manong. Ngam anusan tayo pa'y tawan ni tatang. Amang ano umadanin ti panagruwar namat, ija ayan na. Nakaturpos kan iti high school, den sir anak ko. Katkablaan ka. Agyaman ak unay, nanang. Agyaman ak unay. Kapiti pa nagsakripisyo yo. Pakaragsakak launay amang paturpos kada kayo iti panagadalyo. Kan may sa pagrebengak day takas inayo. Ngam siksika lang ti mangmanggad, nanang. Ang mga numarigatan kayo. Saan anak ko? Di mon panunutin day na. Dahito iti umuna abaligi yung awan ti amayo iti sidong yo. Katsapay kumatagtultuloy latta ti panagsingsingpot yo. Tapno maragsakan mat ti amayo. Nga oray saan tayo akaden na. Amoyo mat at arigagay na launay ti mangtad iti nasayang at amasakbayan kada kayo. Sumaruno ama pasamak. Papagayam, di liwayan adanggan ti may katlo apaset ti seryeta